agokufa umunsi agokufa umihanga nagokufa umucanga cyawe kandi tukuretera abahangu umunshonga zitari zimwe na zimwe kandi ubu tarburro ubihamu amakuru agor kwenda morning at sky kandi nkwendeza izuba rungi zoberi twatayisa umgenyi kandi naje ko yanjura handi hake konkansa gamba hanshonga y'amataka okuguza amataka no kugagura okuguza za proti no kuzigura okuguza amaju no kugagura umurembo Mbarara ahabo kwenda ngo twetebeka nsege urembo rwitu twatayisa abamwe abakuguza amataka no gashara umurembo Mbarara tugamba ha physical planning konka nayo ngumura mu guturagme tugambaho ahabo kwenda kutebeka nsa Mbarara City yitu Mbarara City ji nangwa na matawuna agokwe ahi muri ahitarioko agariyo nugakora kurana abuko kuza ubwabi buri trading center imyaka yahimbire hati no shangaza za town board zabe za town board hati za town council hati za municipality zabe za municipality hati no zireba za Mbarara za Fort Portro za Masaka za Mbale za Jinja za Rua za Guru za Hoima zibire City Mbarara City ji ikatandika nayo kari ka trading center kar hace kace bakari agataha muri mutiser ukagumana gukora yargaho muza 50 uko yabaho yaba town council finally muri nshanjomu yaba municipality kusya ijo muri 10 biromu kandi ubwizire bakaja status ya city hati sitejo abantu nibagirukangira munonga so twenda kumanya kureba abantu twegete tekera kutukuza kugiplaningira so haza twine stakeholders bingi umba stakeholders zabo harimo abantu abakubana baguza amataka hata bakwita ba broker abakwita ba real property managers abakwita bamwe nimbanana babeta ba agency abandi babeta ba investor uko nduko kuzo mu mataka ureba hangu harwe ukikayo umuntu ushangana baguza umizi bakushangana bakuguza ahashime kwa harabaho rguto bakuguza ahiste ya planning ngo habeho factory bakuguza ho residential ushangana bakuguza umwibari ubundi abamwe barya heru babaguza amataka batakucimanya ubundi those issues challenges na opportunities is tushangamo iwo muntu ryo kusheme kugura nkahitaka saideha ya hata abantu ibakureba ngo niyo erbanyensia erba etawuna her kutora usheme kuronda nkahi ebyo nebi tsakubantu genda ntebuganiraho twakwakira sebo Sky TV irakari abantu nashemerera munonga kuba mu studio za TV Tinyamurungi Sky TV irakari umuntu takayongireyo banyita George Mugaruche Berama kandi ndi director wa company mwe tekateka yomwe mission no matugabantu nyamwinjo mtawuno mu bakwita Amite Letters Limited nkuza kugumuza mune nkuza kushobora nikiriza twari mu gishogu okwebaza TV station yitweje tindashomera by'amahure konka okucenga kwanje nikunjera ngo one of principles ninga emwe abigendera bya media house ekuberi yombuteka nkeje to educate, to entertain and to inform ntekateka dazu one of them okushobora bakushomesa abantu kubamanyisa nangona kubashemeza kandi kinkutekateka ngo mucyuka kiteki icyo mukishize mwe bari munonga ecya kabiri nitwa mu gisho gutugwa burijo kugira ngo munyese kwija kugera nashobora abwenshonga wa choosing waningasho watora no kwija mu studio nkeje kugira cyo washomesa kugira ngo kwana ukiza abantu kushomesa abantu bona nangute kuba kugira ngo banye byo konka no mugisha so aka take it for granted so mwe bari munonga bona naza kwicara acu washobora cyo umurama gwite gweri izoba nekintu kirunje munonga kugira ngo abantu bite tugume tubashomese tubegese kandi bashobore ebintu ekikwatine n'ebintu kwatine n'amataka na munonga omuri Mbarara City yitweje abwenshonga obintu ebumwe ebyo mugasho ningashe byo muhendo
uyiriho amagara uyiriho no kushoma uyiriho ne sente itaka n'ikintu cy'amani munonga itaka twashangaho rangano ratireho turuho kandi turyarisigaho so tusheme kurwataje kugira ngo tugashere kugira rugashere nawe wanyencyakare n'abatwijaho kandi urabo n'itaka ko munonga kitwa to be a very very precious item so cyo kugira tugeze kugira ngo tubashomese umanye enkwata yaryo umanye okushema kandi tutazugwa kugira ngo rukugere umugasho irizoba na nyencyakare wagira ngo ushobore amataka Mbarara City y'itegeko kugereba tije tukurakorana nangu ninto muco gukwebaza abantu bito bakunuya ko kwano reba TV stations ninga abanyamakuru nije bimuteye n'umumanya munonga enduru nenyombo omataka nicyo kimwe kinte umwe nuwo kuzumuza kotsi imishango kukiza yumuna munonga ama ibyamataka nabyo birumu nango biceke bindi imitakonda gamba mpa kandi cyo no shakira wasi uteka weje kuda bata umagora ruwako kuko ibyo bitakaciye kunuya so cyo twenda tushomese abantu bito baburijo kugira ngo ibintebe turiyo kutwabiye hara bitakafishire kunuya ukatutahira omumbararo Mbarara City yitweje ningamba nani shobora nizima ni generalizinga twinemu estate companies nyingi ezugura kandi zikashubura amataka so unkabe ni shaba kabe ni mpabura kora abo yo muntu ryokwe ono center wawe obukoze nko mushara gwawe ninga wagenda wayarone yo kushashura nyabura we waza guhita kari yawe gendeseze munonga orengu ayiwaza kugura ahantu aho ninga waza gura nawo nabantu abashongukira ni manyisake hati nka real estate companies ziriyo mu town yito ya Mbarara abantu muzumanya abantu muzukura so grandpa you just go approach one of them ubene wagurita utaganga hapo kagenda kuyo kumutaka funde zokwe na kushanga no gura nkitaka tarumbuteka itaka ryo munyombo konkatike kubera company companies kwaze registered stable kin bazi no mwanya mu muhangu guri nkaho amataka gari mbutekaje hatugenda ugura muki ugure proti etebe kine tine rwanje so nikiza ngamanyise ngo ka industry ningashi nko buheza bwona amataka gito naka real estate industry inecho tumnonga eche kukora kandi eche kuyamba amuntu waburijo echo kurebera kanko echo kurebera echo kubanza kuna nawe ushoborire nitugura kandi tuguza amataka ebyo ntaka cyawe kambaze ari kintu kikwenda clarifying by the way hari abantu noreba kuko kugira ngo abantu bashanga umutaka kumakuturana nko bunguna n'umwana bwenu hari abantu bacha kugeneralize hari abantu babroka ugo n'umuntu musasenza kumanikwa somwe wishe umwami Godwin kujya ni unyinapa rushanga umuntu Godwin anakataka ke naguzitaka rtarigeye hata mbo babroka kandi ari estate developers abantu abakudevelop estate developers hata zo za company ezikugapa zo zikagura umwanya muhango hati zikugura umwanya kushanga matakunga zikutuna nagazo tema ko bacenge tanseri yaho kunkabo kushanga ngo omundi industry je mutaka kura kurine munonga kwika arengo rwahiguru no shanga omutaka umwanya kutanura e broker hamwe na real estate developer hatuma mu abantu companies zonzi bazituna amataka agazo zigashubura mwe no mugufu zonzi genda zigura umwanya zigushara zigutekaho zitanka zikwaje zigitunda so those are real estate developers omuntu mwame mugaruke gumiza menyenda ngo gumize mushonga zawo zishoborore konka aho broker na real estate developer abantu bingi tuzire kureba abantu bingi baryo mu mishango mu matako mu hamwe mishango ni ngaho nchura nyingi munonga murukora no ryomo muri nyuma kenkopo manyanka hirimba ninjura mishango kandi oshanga ngo umutwireyo tumwabanza imwe nimwe na ba real estate developers no sho tumukore cyo bakweta due diligence ninga search kumanya ngo itakiri era umwagura no muri yo muza kuruguza
muriyine ho kakafu kugira ngo tuyine ene incumbrance tuyine ene problem ene problem wena ubuzubona tuyine buzubona chiba naguzireho mbere itaka riyo mahiro yananka kashika naguzireho kandi kanaguzibweho bananka ngo hatimwe ngo mugenda mugira ngo itaka umuza mukotari mugenda mubuza mushitamakoti ari abantu babangambiye ngo ni mu murenka ba funeral service ngo ba funeral service ngo baza mu jogirwaro mu mishogirwaro ngo batwara hipfu mbweno tarakiri rero bagumana okibano ubuze bisha abantu abantu abija kureba abantu baronde bija kureba harimwe abo kuguze shanduko hato kibano ubuza funeral service yangu turya hato ngona ni mwaba abo ba real estate developers no muzaha koti mubuza abantu abine mishango ya mani muje mbweni umushango go nuguza kusinga mweni mure ninga gugire mwenduru yatumyore kita kaduguri ni manyuko naruguzi hato gendoro nozachisorere manyoza nkahureta abantu baguza ku itakari ya uruguza ruhwa myaka irkwija mukama waryo ayija arebeka kano nshuti ni imwe muri ombanta bariyo no baretereza ubu aba umunya Uganda sibuze cyaho cyahwaye we bari muno ngo Godwin koko nagambe kandi ko nashoborire kankwe cyo kureberaho buri kimwe cyo na buri buheza bona buno mu ihango wine governing council ngashibwine bitongore social association ebikubutegeka ngashi ebikuburungamye mwene ebubushorunzya abashaho bine byabo abaramuze abaroya bine bya society hati intaro mu gisho kubagama isangu na industry page hari kigombe cya bakita Association of Real Estate Agents Uganda area hati kanchi bagambe Uganda yona kitongore cyo cyuruho ko yabaye abantu abakora amirimo standard mwena bakora umbuteka umbuyo basubscribing ngambe handitsa umukigombe cyo hati data association ejo niye kutwara ama company gona agatebeki nambwe nshaba kora gano zagura kitaka umunkomo Mbarara City yiteje uwo babuze certificate hati nyoka yukuruga certificate iri munakaje mu office ya pa nicyo for information kuniya ninya na general secretary w'ikigombecho so nani ngambe bintu ebi omoni mbani bugamba even authority with authority tuine kamara ko last month amwa kwahingwire ko mukwikumo bakija kuno muri Mbarara twabwabwanira kamukuza abantu abakumanya ninga bakubakishika ngo kwariya na undeba no kishika twaronda committee y'abantu batanu tune chairman tune treasurer tune secretary committee Mbarara City aparo kigombecho whereby Mbarara City it's called in fact it's called chapters so the chapters Mbarara City chapter haru ya Kampala iza gure ya nkahi so ate kigendero cyecho no kwenda kujangu curungame kore remember wa kigombecho okushura amataka gendera abusinge gendera abuteka hate bigombe ati abantu ba member bekikankecho ningashe abari mu kigombecho hati ni ibintu bikuteka kujangu noteka kugendera kankwe cyo kurebera hate nje kwije cyo no gamba taro business yona etamu bafu ningashe etamu abantu abakora kankwe cyo kurebera ikindi atu waza nkomu tax industry baja kwenoza kutemba taxi no kumukana no rumwana no gaka ishomero genda tax parks ninga gazetted areas utembe motoka ira kuseja wuza koko abo mbambe haraki mbambe harankaze motoka zo kushangaza nko mahanda zukutara abantu kabura ngo mutuba nkoko bamwaya bamwibamba ko ibintu bye so hati chimanchu ati na jansana necho so nitwe abantu abari on business eri ahabu ekugendera ahamazima ekugendera omateka ekugendera omusingi tokwasa ku kintu kecho kure katika kwa mu business companies ezikutamburaje hatija na few individuals abakwenda kujaki abakwenda kuvayetinga ningashaka kwenda kushisha industry ejo bakwenda kukora byabo abantu bakwenda kufuna amangu hati bukushanga bakora ibintu kebirwana ugamba mari mwa Godwin ni business yo kurebera very funny
hati business ko guteka bintu bishika nkecho noza kufune sente za mangu kunka za kura kakuyayuka no shisha n'izina kunka business okwano nda ku maintaininga business okura ezikuhangire ezimaziro bwire ezidominating space utakateka dokwe bintu nkebyo nuko icyo kwanza nza kutayita karichika nkecho abantu bona bimuka no guza abantu ncha karimu kamwita akatuje nka eka zikatuje nkikumi washamuza approaches kuzingana kacenana waguza abantu kacenana itakarichika nkecho hata abantu bona kuba kwimuka no bateka nka mu Godwin wotina icyo kwanza abantu tokwamanya hamwe abaroya hamwe military officers hamwe abapolisi hamwe abantu betegerize hamwe kiwa mahurure hati nkiyo mutwe yakakufera kuza to kumutero kamuteka ampasi kayampa nana toranka so abantu kugaraka mu kibazo cy'wano ugamba abantu abakufayo munonga kwetegereza kora n'ikintu cy'yombuteka takwasa kwe kintu kekikakeje namona batabwana ugamba kuza ko kwaza ko tokaza ko ibintu bishikakeje nyonka mutu yembasa ko bati ko bahaje kandi yoti kubishiriza so nkankuma abantu bishikakeje mubehare umanye ngwitaka rwagoriye shikakeje waza guritaka ukahura mu nyombo zishikakeje owishemu takasibana uteke isitaka kasente kawe amatakata gatembere amatakata ngayirega mbeyi warga uri mushomesa wari akarona kawe kubara kushare myaka nk'etano wakwata ugwita karishi kankeche so hata cece gakakijira okushoborera cece turetaha kujya kuturija twashomesa abantu tugambere ngo wanoza guritaka yegendesereze gendoti ryo twazoti ogwita karishi kachiti ogurumanya guti kujya ngo yihare ibintu bye kankecho kandi ekindi companies hati kangaka mu cywana gamo don't do due diligence dotatu abantu abakora manyijuke nitone business hati ni ukwase sente zawe wagure na abwamataka zese sigari mu sente nyingi zameza 300 za 500 billion sente nyingi munonga hati iwe no umuntu wachikachi kurugaha ukakwata kintu cyawe ukakwata millions za 5 ukakwata millions za 100 ukakwata millions za 9 ukakwata millions za 300 800 ukaseko mkintu cyo kubota kozeki eco kubanza government ejitwine kiyarebere ngu abantu bari tutunguka ati regional centers yagumaneteka obuhereza bw'ebintu by'ekikankecho nkecho kure nkakari kubura nguke chapa kiribaza kushanga nkimana nemyaka nkabiri hati ko shanga kacha mzazi wa cyata cyo kokora na hati shaka shoraga kunkate bintu bakabyanguza center iri kamukuza itakaya tine buzurutine ki kuza kufune cyapa emyezi nkankeshatu emyezi 2 none ufune cyapa dio deje se ywana ugamba umwami Godwin no guzita kali yako gwangu guzita kali wanyeta guzita nimaza nakubuza uine cyapa bato yine cyapa utinyine cyapa ko ine cyapa mpa kopi yacho echeda chika unakor nimana manyita kali yaweri kireri ryo mbuteka oba kireri taru mbuteka just ruza hari ya lands abantu bakusinako chashwe sente sachi bachuronda bakwaza na print out ya nyine bereke itaka lya Akoragye Edwin ekushangwaha lingana arti echapa cye ino mukiri nk'ambarensi ari umuntu na nk'ambarensi cyuma sakatugire hari umuntu ari na chakansa bwenu mwenche mbo obushosha shonshore kimwe kirumu kubona cyumwe buzubu mbugu baba bakushobora ikiryo kino buzubu nangu cyacu na caveat bakiteka mu George Mugarike ni wakitiyo caveat ebiro biti niya gacha kagiyeho kigakakwereka ngo akagiyeho kiti ebiro biti eshongi yabagite isoho neji so ebintu byona ba very straight byona buza umushana umanya itaka eriyo nozagura ukukoze ki so ato umuntu we kusaswe senteze nakora ki kandi niwongaka mpabura niwe Godwin niwe ko ije nozagura itaka wa kambo wa George onyene George agamba ati itaka erindo ninguza noza kubaza wambuza ati noguza mwanya cyo gore noguza utinguza estate katugeri erinkomurti hashita kero rine chapa poti trine chapa hati one of fayo munonga umubuze mushaba kope ye chapa echo utakubuza itaka ya because kwata naka ukagura protsa unkibe za myonga nkabira 2 miliyoni 20 atobo ubuze kuza kweze mtwaro nketanu yukuronde chapa echo kuronda webi kufa hati ntekateka ni onota kufa munonga sente yawe niwe yefayo orengo akora iwe nkachugura kora hore ngwitaka rero yaki kurigera itaka yo nozagura n'ubwinjo bwaryo hati niwe yefayo kureba wareba ngo itakere ryo mbuteka
tuwafira sente zawe because this is a lot of money aba mu rujungu hariho umurati hariho icyo bakwita ubelima fidei ubelima fidei ni kimanyisa ngo baya be aware niwe chungure niwe yecungure ureke kurgaho ukiza kugura ukasita ndigire Dubai sente zanjye zinaha uti ukavuga naho umuntu hata abo twita ba broker za office zabo ziri aha bara ninga amahoteli nushaka stamra ka hoteli barya amahoteli mu kijungu ninga aho mu Kisenyi ninga kamukuzini nangu nabandi bani baba wasa baryo kubona bijwire so hatukargaho ukagura na broker sente zawe zini ukargaho ukagura umuca umahiro y'abandi ukagura umahiro yondisho then ukazo mu mushango ukagura nyumwazi yo inde muntu mbere mushobora ariyo umucapa mwita rumwe kayana mbwenu kwa banangambira abahine batanunje twunka kandi umuntu murari no mumanya ngo ayine mahiro mbe no mumanya ngo nitakarye ayi mukajya ati mweno reba mahirejo akagitunga mu bukompanyi kumukore wera yagitunga mu bukompanyi ejo kunka Uganda Land Commission kwerabe ubunako bwe yamuze ngweje no mahiro ya mugaruke kandi akamuhe chapa yabiratagishyikire kugitunga icyo kuza kushobora kote uza gucura yo kote nenda kureba chapa mu ngaro shomo ekuchenji shomogu nuhogwe then kuza kuchallenging chapa nti ababozi bari abenemishango mu politics zamani kunka politics ezo abo ba kansara ba meya ba chairman tubakubasa kwindura chapa cyo muntu tubakubasa cyangwa mu izina rya nanka noza kwesiba hari meya ngo no mahagera naza kunago mukizibu umutokya inge cyapa nukoti yo kare nukoti so obamukama wacu obamukamacho so tiyo toza kuzahoka so haza kuba bine ba broker nibo bakwatomeza mweno bakubatomeza so kurigero ko rukugamba nonsero timwe ahabwe kibineco muri numugezaho buje kibineco na nimwe bariyo estate promoters na managers na whatever ni mukoragana muta na naba city ahabu kwenda ngo muboneze town yitu ahabu kuba nonsuro tati nimwe mukushara amatakokwe amatakago numugashara mwine ursa rokurga wa city plana na engineer mwine plan ya Mbarara City irikumanya ngo umbwenu rwenjeru hariyaza yeki na mbwenu kishasha hari yeki so that kunaze kugura ntaza kugura nkibandi yaho plan ngo hangu ngo haza kishasha ho guzire umwanya guzire ngo ntaza kuzaha amakoro kandi ukashanga nyonyombekere hejuru ya residential wabara mnongaze n'ikibuzo cy'amani town kekija town board oba town council oba city oba municipalities bwena antu hakorakorana hona nayihine strategic plan yawe nshanga ngo umwanya ogu no gweki ogenda kuteka amakorero kutenda kuteka za paka kutenda kuteka y'ubutare kutenda kuteka y'amashomero amara ogenda kuzoku mbwenu babine plan ne basa kubeta kabiro utakajirebire kunkane bere on paper work mwene on bwa plan kugambe inteka teko mbugufu so hatko kushanga ebintu bishebye nebina mugamba kugira ngo ekigendera cyo kugira ngo umuntu kwaze gura poroti kwaze gura itaka umanye ahantu ahushime kugenda ukagura itaka takajugwa katomera ningo kafa wabanda banda hati as companies ningashi estate developers abakugumana batungukiremo kumamanya ukumubahurira tugeza ho mutufaye umunonga kureba ngo tukushara umwanya ecyo kubanza poroti nekiteka twasa kushara poroti eri hasi yatanarigana
ekyo gye nakishoborere kandi kigambe niwe kundeba ninga wakwasa nompurira ngu wareba wagura ploti eri ahansi y'ekumejaringa 5 ahari 100 5 ahari 100 omanye ngu ploti egyo shane nko mu katawuni muno mbona mu tawuni agategereza konka nayo munonga kufuna mbona kufuna chapa ploti eba kwere chapa ploti ekumejaringa 5 ahari 100 nimanyisa ki omwanya gwasa kuba gutaterire because abantu bamanye 5 ahari 100 omwanya gwasa kuba gutaterire guto konka shange gwaje omo gucikacika muguzize guto konka gona agumejaringa gona gukwingana 0.440 hectares mwe gukwingana na ikuriya kweri 5 ahari 100 tema chinko wakora chenga ipote basa kuba taterire konka atisitaka ryo na wargite shimukangana rukwingana eri ploti ya 5 ahari 100 twale bonita kariya hasi yeryo umanye tukora ki so kutukubantu za kushama mataka kutukubantu za gura ubunguga kamukibuzo cyawe tugendera munonga na program za city kureba ngu ato of course city tukwasa kushanga nko kumenda kuteka amakorero hato kandi waguze abantu bawo because bina nakushoboye nce kinani nagambe at the beginning ntukore kintu erije rizoba na nyinsaka no burija hato wakwata abantu kabatomzo kabakwata hantu hakwenda kuraba nko rugudo bishubungu katwaga bakwiyene byapa byabo because tukakwari the market nakwenda kuraba rugudo eje nebe plan ya city ninga ya town council so tokusiba bakweza ne cyapa tokusiba bakweza ne go ahead kugira ngo wakora ki wateka yo so ntugezo munonga we are in touch with physical planners we are in touch with local councils we are in touch with politicians kugira ngo abantu abo twakora ki so ntufanye munonga namwe nishaba umuntu wena noreba mbweno ubiro bwinyi noshanga kesho tukya kwingayingana kandi byicyo nico buhangwa umuntu shanga ka proti agenda gwa ka proti ya 5 ahari 100 ninga 5 ahari 100 umuntu ayicarashara mwato buna keshagwe buribwa bwankaga ari 3 ari 5 ari 5 zinga ashatu ari 5 bono butu bochi kankecho bugize butukura barabamo so ni ntwaro mu gishogu kubayisa abantu no kubegesa no kubashonesa tikuze bakagura nangu kana wene birango mwamaro de gamatu barasite ko kumansa na LC officials batakatera stamp batakakora indagano zo kikankecho za proteta chata narigana konko mwentu tukumajyaho mwe bakura ko monchi tayira machora bande cyamano bashangatiro stamp konki ukora akagura kaputaka kechi kankecho ukagure ukegurre noza kagura noza katura mufayina noza karara noza kombeka kwakajuka we no that's good konko manyango mboteka koza kufunda cyapa cyako cyapa ni turachifuna so bugufu tugendera na to in touch with the physical planners kumangu this area mbeza kuteka mweki kugira ngo tufune sanite ningashi obuteka Mbarara City yitu ya Mbarara kwano gamba ekibinda cyanyu echa Uganda Land tuwajeta Association of Real Estates Agents area Association of Real Estates Agents wajya unchenda kuba nkuko kureba Uganda Law Society Uganda Medical UNATU aba Uganda Teachers manya aba Utoda hati kibinecho nachikunda actually kandi nchetenga kugira mani konka mwenti manyamana go chine manchi no manya nkaba Uganda Law Society n'ekibina kiregistaringira na government for example tubakikiriza nkapurida kufera umuntu tubakabasa kwikiriza prida ngo hatateho cyapa hariya waza gukora office bariya ba Uganda Society baje inspectinga kumanya office yawe icyapa nkingana ki kiributeka ki abantu bastamanka ibintu tin kumanya abe kibine cyo ecyanyu ahabo kuba kucyara bitakagizira mane nkago kabe ninyenda iwajya ngo ya body murondo bwenje bucakugagira ahabo ko abantu baryoko baguzira amataka bugari mu nkayana esente zabo zifire baguzira amataka bagagura umyanye tariyo uhaguzira w'amataka abantu mwe na hurra
areba aha internet aha sumwaha agira arya heru naenda kugura itaka abizana sente we wamuhereza sente agenda amufera mugorera umucisharara so tinkumanya numwine plan ki ninga mwashira level ki kugira ngo mbasa kuregulatinga gimesi ituriyo tureba neza we baramunonga mtibakansa karumanyizo wa program w'umwami Akoragye Edwin abo kibuzo kibungiyecho nangu wagira ngo kigombe no cyenda amazima go garingu around tingumanyo bano za kunshaginga za karango bano za kunsasa kitingu kimanye kunkani wakibuza kaje kigarikemo utakarengiye biro bitano bikwikumna tuzakwa twine no mushomo womu umurimo one areas around Mbarara ubutaka for to probably Oxford whereby tuzakuba team neza kwanirwa Kampala neza kwane meeting real estate developers abakama bamaju abinamaju mtawu noma go kupangisa kwenda kushoborora akwatene mishoro yayo kuna no kwegesa obugabe na ubushobozi bwo kigombe cyo hati ece kigombe cyo kuna ukuwa hura amana gacaga kine amazima ugaringu igi business eji mbone kugiteka a standard kushanga ka company iri nkataka tuyenga Amitariators Limited kushanga company ryaho ni himshoro imshoro ya URA abakozi bayomba mbabaheza za mbashashwa za NSSF ni humushoro mu city council ine cyapa mwene ko mbutomboteka n'abasavera ineke hati abantu abine aborengo nkoro omuri Mbarara mbasa kuba batari binji kuko ashoboye abantu babruka bondo abantu bona bijwe no cyangwa mutari ngampaho kuko wagamba na office kakatyo kakati so amateka gacho namana gacho tugakabire mingi go kwemfosinga so cyo tunone kintu nubu kitandikira kigombe sofa kiyo omyaka ebiri hasi kutandika kiba takafune support nyingi hati kiba kwenda nico kiba kutera omuranga kugira ngo companies zino muje muzigegitaho hati zama kuzigegitaho hati zigiriraka zije one voice hati shange ngo ziriya biya mess mwenu obuzambi tkumwe ngashi ebe takushobokaje hati mwakwazi tumkwasa kuba mu kiro bace hati mukaja voice kure kati nubanza mwaneta membership abantu bace babinji babegitaho hati mugiriraka hati mushamu kugira ngo we want to move like this, we want to move like this one konka nabo kikunda concerns z'abantu namwe kanko yamazima katuyenka bakufera bakakora ki bakatekinga iyo petition mu kigombe data association el Kampala nibakura so they intervene munongo kugira ngo omuntu regulating industry y'amatako muri Uganda namwe kabiri ntera umuntu aranga abantu bije ko muri Mbarara mu chairperson wacho numwamine mbabazi abanemboza so kina abantu different players from other real estate city atnyende secretary wacho ni gum amited tinimo treasurer numo Nixon wono manye Nixon Kaheru nibo treasurer wacho umuhandiki no na bare member no mchana umunakora hifa tumakono mana umchata kutukora hapa committee member so kokututi umukwago wa wakushoborire namwe ujojo nyise kwa kakibaza ujojo nyise cyo kwikumna kumwe utore ugendo shome abanyamakuru muhure na mandate yacho muhure no bushobozi bwacho uhure no kukigamba tuntu cyo kora cyo cyeta n'abantu ba URA cyo cyeta even stakeholders physical planners tukamara kugira umushomo na keje hotel protea tukati no president ya representing wa honorable na nakadama rukia ba honorable nata wakija so it's net kunkana kugira ngo orengo rwa industry kunuya aba bantu kukijwa kucira no mbwenu kantu shoborenti hari umuntu akuba nakore ikintu kunka akushwa kugira ngo yafune sente jesha yateko mushaho kandi umuntu uko kintu kiri professional kiri standard so abantu abakora kintu kiri standard mu industry kunuya muri Mbarara City ninka abantu bace munongo hata abantu muturasta muko yansi uguranda ugamba kuriya hansi yakayembe godi nenda prote jeje namtu aro kwa mutomeza hati imwe ndimwe tukizampa twateke mushomokeji tujamba TV kampa kubagambira no kubashobora kujya muje mutugitaho ngakiko nenda gura prote iyo mutekete bekine zankai za hati ajanga kuzayi hati umwami mugaruke
nani wari kutureba twena twine stake twena twine omwuga twine ekitushemeye kuba nitutaho aha kureba etawuni yitu Mbarara yabonera yashimera kokuza abantu abaragireho nkaheru nohura ihanga ryona mu Uganda ko umuntu n'abantu binjire begomba Rwanda waza Kigali tuzabo banyabihango ibizimbe byabaho ibyombekere eco tukitandikire nyuma abaziyo kikatandika buriya ubwo abantu RC1 ubuya kutera ka stamp kutera stamp yakapotkate kashatwari nkaga kikatandika buri ubwa Rio Estate Developers ubuya developinga akakore kishikire kikatanduka ubwo iwe uri kugura proti ubwaza kugura ahantu ukajya ngaha ikine kisharira tinkuguraho abantu ikisharira bona bakacanga bakakirekaho kire kisharira kikatanduka ubwo ko kurgaha waza South Africa ningo ukaza mu mahanga gani gono ureba kandi ujye twonda Uganda kandi hona yekabeta abo kuba kwarabe harwiteka ngutosheme kuba notunge cyapa cha 25 nchibanje mutosheme kuba no owning itakeri nchibanje naba RC hatu nko mtown keje bakize bashanga ubwo proti ubutine byapa babushenya abo kuba tuwine bakama babo konkana we kansara ninga town kraka nawe kandi nawe shana nabari aba RC1 kandi nawe shana naba broker nawe no shanga na town kraka site kraka kogu nawe no broker nawe no mumba kushitama hari yo mukayembe hata hicho noreba munene nangwe bona basuftasha mu mukayembe bona basuftasha ko mu hotel ngajipu ninga Las Vegas konkana nawe no broker chikecho so noreba ngine enshonga mwenu tukuza kwendera ninyenda imwe kumukubana iwe nkimwe aba Rio Estate Developers umwana mu ugikoremera mu yanyu ejo nke kibina cyane cy'umuntu n'umutandaka nimubugana mu buzubuki either kurga ba clients mu government mu bakama bamataka society yona ubuzubugana okwe ubutwakwenze ngutumanye n'ubu ati neza kugeneralizinga industry yito eji kashi tuje irimo challenges ki industry challenges zumwe ziruga kugerera amavuta twa Mbarara City konkana umwe no ine cost cutting ninga sho kushanga n'ikishana cyo wambarara ikizubu kishana no waguru kishana no wakabare no watsuru no wa Fort Portru kandi abinde bikushanga bitakushana konka ebikugeneralizinga cyo kwaza n'iki industry twine kizu cha Emishuburo aza ko kugera Emishuburo ke kubaho minjiho hato shanga yarete itaka lya kwaki itaka lya sera azo kintu sera hato shanga cyagera abantu bake abace basa so twine challenge y'Emishuburo both ya URA mafo information ka industry cyo kwegera amataka mu Emishuburo mingi iyo because cyo kwanza wanoza kuzitaka ari Emishuburo gwo kushara with holding ngisheme kwa hatu waza kurga mpaka za kugura proto somewhere kazi nko mu amid in essence zo kusheme kwa no usharaho hatu wakazuri meeting to the government ecyo kimam kamaje wanoza kugura naniza kugura itaka haza no kujugura kurga ukurabara amiti ni nyobona basharaho nyoro kugura basharaho katuje no ndakutuguza itaka itaka ekazi kwingana ziti kuba kuruguza ba hatiwe in government Emishuburo gosheme kwa no withholding tax gosheme kwa no bashara aitaka izo katuje watuguza itaka lya 200 hari Emishuburo gusheme kwa government izo tusheme kwa shara gosheme kwa no yihaho okay ukakora ki nikazi tuto mu government ukasteko mu government benyo habwanje ico nijya mukishikire baba actually abaguza amataka bona baba bashare sente aha muntu waguze ente waguza ikitoke baka bamuyiha ka sente kandi hati waguza itaka hate cyo kiretera hate ko kushara Emishuburo mwinji hati no kirete kintu wakisera
hati no kise hati ushanga ikintu cyakora cyasero Cyasero. iki cyaba cyangiye kubanza tukine ko gwana ugamba nkati nga basite yite cyone ki developing ushanga twinko za bwenjoro kwe zakatamba ko mbushozi nkokwe ushanga umwe infrastructure development etakashire yoje ni mindset kama kena kanke ngudu nkezo amashinyazi nkago amizi nkago atoshanga no kugamba paka byo kasha estate ukayiga kakapro kati nkaba umeme hari office hari tukumushaza umwanya muri tempo no guteka bawasa no kwanga because mbambe nabo baza bayombekaho ningashoba kuteka mu sente nyingi mwenu kano jangu tuine kaje kugira ngo government net supporting kugira ngo kora sharo umwanya umurti washaro umwanya katije nkarubaya gati government igende kutera ubuherezo because ibintu bintu bisera munonga amazima kugene kam projects zamizi na keke ebise yatu kugira ngo abantu abaze gura umwanya ogwe bashange bakoze abashanga umwanya guterire it would be good ekindi tuine mu kwacu wagambira wano utanduka no turaba takafune mu bizo byingi no tutamburaje kungaci mu bintu bya ubufefere buke godu into ni takanike na munonga agambwa customer agamata gukushanga gatine byapa mwana garyaho na mwanka bintarero muranga ruhanga rwanje umuntu wakubena turebo fayo munonga kuri mu Mbarara City atiso developing echapa gwe sentenche echapa zo waongeza milioni ibine chweka zishatu zinakugere musho kubandingana nanaki so fayo munongo rengo wafune echapa kisa kwa kibasika shano jo kitekunda na topic umuntu yaje discussing hat ko kushanga amataka gatarge byapa ngagine mu rwanje rwinji ubwo urugamba kandi ukomaha shikampa wira umugoro gufuro guteka hariya because aticho chapa cyo tokachfura because nziza kwa chudinga umuteka se konti byangu nukuma kunkata gama takaga ka customer raga aka kana arabaha manyana akatanu hire banya so kine mu rwanje rw'amataka gacike cyo nango no bwakuba nagabe pa kunkata tumunonga kumucebuce umuntu yo noshanga umutenanda ko kufera tankita kashanga ka akasinga ku banka tirona ka efiyo kakaviye tenero banja unkaka kushanga tikito kwa tuire muto kubicenga konkana nda kuruguza nanda kukuruguza banka kwirija ishangi harmu bagodi hata iregwa nabo kunkati nkitwe nakina nakushobe standard companies amite nebindi abariyoko kokuza gurita kamba rero babi those transactions even involving abaroya hati kito tuneroya ukwanduringa na keji zitu transactions zitu twinaba surveyor kusaba kore ibintu so hati ngwamwe standard professional operating procedure kate ibintu bintu mbamwe kwa tikuteka teka ati nkiuka shoma mateka nimo kwa shoma mateka tuko expecting anoza kushikora kenda gano icobo bikuburabura because no hano ubumanyi so hataho abako batagoberera nkebyo ate byebuzo by'amataka ebyo tubukabura mu ebyo umutaragampa aguze itaka ngwazi itaka eriya nakamanya ngo nerye kika akati no bushoboza kuruguza wenka manya abantu utanuza guza abantu bihaye muhora abantu bihaye amacumu so na ibintu by'ibintu bikoze ki babicurumu nje ningaka mu kizo cyano ngamba ngo ubuzubu ukoze ki na nashobori dentwine ikizo cy'abantu abako banaende sente konkati banaende sente hata bakabura gukora ikintu cyo mutindo nkaba abantu abaguza amataka agata kwikahanga rwanje 50 by 100 ugura kataki ukagura miliyoni mushanju konko kuteka hata mutkagura ikintu cya miliyoni mushanju hata ija debiseki yeke cyaki ikinye kitebikine kiryombutse no muntu waburijo mose nkito abirira guju no ruganka umuntu wona na ndeke sentenci takumanya cyaka batomera obakora ki kasawe yafune cyo nako kiri izoberi so hata nababo nabonze challenge to real estate developers because real estate developers bomba shara umwanya tuguteka mu street tuguteka mu nguro tuguteka mu kiguza mu standard ushanga nchaka yije yaba state yawe ngezi wano gamba za Rwanda zankahi hata kwa no gender recho hata shangari ku yumuntu aguza atiwe hata kwa yembaza guza prote ya million makoyo yechikecho hata nyuko inaka kutaka kumanyuko kamyon mushaje najaka ati ngana kati ibunyoza muno yombekano hata umuntu akora ki hata cham hata ngamba wanoza guza umuntu ikintu cya million nabi wawe umuntu nagaba million mushaje hata mutagenda kuri hata ni muda challenge ejo ekindi twine challenge amama mataka ayo kushanga umutufai nabaine sente konkache baine sente hata wabana teka na Uganda ito akikane mtu kubyemerire
asyoka nkaho hari nkamkumbu hari nkamusenta kamuya nkombo onyine proti yatanu arigana yomwe eriwa miliyoni 3 miliyoni 4 miliyoni zinga miliyoni 25 ati ni miliyoni mukaga ati nyonyo ati ndita kombo we entekateka yewe nane mugamba nga miliyoni mukaga nafuna kitaka nafuna ka maili 2 nafuna ko musento nafuna ko nkomurti nkomwe nafuna ka kokonjeru hatoza nkaya kakonjeru kwa proti yatanu arigana stanchwa miliyoni 80 kokonjeru by this one of the posh areas around unkosha ngo mutayampa tunyati nyowe nyine miyenza gikumi nyenda mpuruti so entekateka mindset yitu y'abantu mwe tubashaba tubasima tubebaza mweba munonga mutahajya n'abandi bantu kunkane yakora za gura umuntu mwinga kwa za gura umwanya umanye ngo hari standard yo mwanyogwe kuko hari standard y'amashomero nkameri hinu kazantari twina standard y'amashomero gitaga kurata unaga hati ono rugamba ino inde school fees y'umtu wara abiri utunyomwa utugende chapa ugende shomero chapa hati cyacumwe n'amataka turasyoka kuriya naje ni challenge ya mani so buri mwanya yona ina heri yona eine be yayo eine na rate yayo mbona ko daga papa kushobora ngwaha ne sente ziti ngwaha ngumu katete ne sente ziti kandi ugenda nereze sente kandi ngaka kakambuba gambere ngake mbegese because na nawo kushobora cyo cyumuturita by the way akushomisa abantu kujya mu batakato abantu bataka fero sente zabo kubara kugire ngo Andrews ebeyer mumwe proti yatanu arigana ni miliyoni 20 miliyoni 25 yokashanga umutaje kuza miliyoni 15 miliyoni 10 hatugegende seze mununga yunoza kwa wala ngo warwata ngo wafune beyinche kungana sa kuhendera ofiro sente zawe yala sa kushanka peza tugamba no ndakora ko umuhanda ni ngo ndagiguza tetera umbuteka because wo yebuze hati nkeje sha ko kwa ngo hata amashita atereta ya amashita za 10 bari kubitano na bina 15 nagaguze 15 15 hata uyebuze agwamashita 15 wona we yagiyaga abanyampana bagira ngo yagaguza nkente fire nicoba ku bantu bagiguruza sente gambe yawe kwendera hati yoza kushanga waguze se wagura agitakerio kunkaza ibonoza kugenda shemero nakora kuwarwata kunkanoza kushanga wafeo mwana kwendera ni nyebaza echo kubanyebaza management ya Sky TV okutweta kutukamba tukushobora abantu twegesa abantu cyugwa kungakanyebaza abantu abakuteza business both abantu abaguba kutugura amataka amuna n'abagumanya amataka tugahesha haruna Godwin watezitaka so ni nduko kwebaza toko bebaza because kumutweza amataka hatite tugaheza abandi so ngakanyebaza abantu abo nchimaruga mpa tukakatwebaza business yo natinki ya media nakijya emaba moshi yaze mbaba nakaba mwene mu different stakeholders nito tunewa basaveya twine mukaba kusharengudo nakeja bya grade bisha abamakuru kumakatinga nabo so ngakanyebaza abantu abo kana munonga nyebazi yo muntu okusiga ukabura gura motoka ukabura gura mwenda mununji ukabura kunywa kabia ukakwata kasente ka ukakabika umutwara kagongeraho gundi miliyoni kajonje ndijo ukagenda ukagurita ukareta ukarigura mwe ukatagera abantu abo ni bebaza munonga mwe bari munonga na munonga bakucuzinga group yite ya Amitejitors Limited mukija mukatagera tubabaza tutine bugacuno mwe bari munonga umurebi wa Sky TV nyenda kusima aho kuba umurebi murungi ahito atandikira mu kasheshe kandi nyenda kusima umwami George Mugaruke kandi director wa Amity Royalties mtaunomu kandi nyenda kusima aho kugira watuhereza information nungi aho kuba itawuneji ntwetenga ku developing hamwe nishaba iwor kureba niwe utakategereze government ngwe kuhabure niwe habure ko muntu obe ni wakora search obe ni wakora kuchondoza ni ukora zigura hantu beno mangwa aho wazagura no hashire kwenda kwa avoidinga inkayana za nyensi yakunkana niwe ni urebe cyo kuza gukora nyensi yo kuba nyensi yo kuruburo ni urebe no ndetawuni yawe sheki urebe kingu ni wakora ikintu ekikuteka etawuni yitu umubuteka kandi kaba nungi ngenda kusima batayi bitu abatandukana nabo abari ombyoma nimwe abari bitu abatandukana nitwe Sky TV irakari abantu